EIA puthak lapen akhel gogoi aphan problem pen lo nang jipusi AJY CP kachesong Dima Hasau district Umrangso ahawaralong KSA kahumridang Karbianglong Autonomous Council CM Tiluram Longhang Simplex Company upon Softlaw Kardom Pini Adap Abirta Longpanili Sami Jilihan Sepi Non Bertang Tonpen Arjik Tham Kedamtang Paipani Pai Kretrok Siarni Dipu Samsung Singh Inti Mir Abarialong Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad Karbianglong Arotum Pater PC CAA Lapen EIA Aputhak Kachesong Parupon Lapen Akhil Gogoi Aphan Prabjin Pen Lonang Jipusi Kihang Parupon Adap Porpai Kwe Isipen Kachesong Asai Kedeng Ahut AJY CP along Kachirabdun Ongdung Klembangatum Chitudun Si CAA Lapen EIA Nitum Chedondun Thek Lapen Thangalam Avipin Pen Akhil Gogoi Aphan Prabjin Pen Lo Sedak Nang Jipu Kehang Asyang Tong Chipi Ponsi Central Pen State Kachari BJP Asarkar Aphan Lapen Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aphan Kapinrem Padupon Kachesong hot AJY CP Karbianglong Aromai Phu Jitu Phukan Pherangkia Thengnuka Ninja Tengke Kedamtang Arnitiri Kechari Asarkaratum Asamalong Kido Khaibare Matumaphan Kapavir Japan Pura Citizenship Amendment Act Arbak Ponderapi Non EIA Kedeng Ponjipuke Jongjong Pen Kiplang Tipi Adat Kapavir Japan Chotlo Jongsi Bangso EIA Aron Deng Pondet Pulote Assam Mate Nihang Nirep Ahawar Arlo Kido An Jongjong Pen Kiplang Tipi Adadan Ke Nahok Epo La EIA Bangke Nilitum Mantu Neta Chedondon Hike La Pen Central Soccer Atum La Bangso EIA Chien Vek Nangji Pusi Jitu Phukan Kehang Padupon ইয়াত গ্ৰহণ কৰিছো আমি আজি এই গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ওপৰত এটাৰ পিছত এটা জাতি ধ্বংস সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছে প্ৰথমতে আমাক কা জাপি দিলে কা জাপি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া EI তথা 2020 এই বনজ ধ্বংস কৰা এখন আইন তেওঁলোকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গৃহীত কৰিবলৈ গৈ আছে এই আইনখন যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হলেও কিন্তু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে এই আইনখন গৃহীত হলে বেছি কেনে ক্ষতি হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি আজি অখিল গগৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা তেখেতক আমি বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবলৈ আজি দাবী জনাইছো কাৰণ অখিল গগৈ ইটোৰ পিছত ইটো কেছ জাপি দি পেলাই এই বিজেপি চৰকাৰখনে হিটলাৰী শাসন চলোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে তেওঁক জেলৰ ভিতৰত বন্দী কৰি থোৱাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো Halapu Kiduk Kelagarada Tumapan Arlibang Kachesong Karjapi Vermati Asyang Tong Kachipi Ponder Asong Japo Akhil Gogoi Aphan Lo Sedak Nang Jiputa Kihang Padupon অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আকৌ পুনৰবাৰ কৈছো যে আমি কা নেমানো EI 2020 নেমানো আৰু অখিল গগৈ বিনা চৰ্তে অতি শীঘ্ৰে কাৰামুক্ত দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছো News Report Roshan Hanse Karbianglong Live Sunapur Revenue Circle Kaparlo Tamuli Kuchialong Chiri Inko Ratroxi Along Lealong Solid Waste Management Project Amendment Kiter Care Hormuk Kivar Jiadim Kasalam Japan Kachisek Bomaputak Assam Tribal Sangha Dimoria District Arotum Ninkang Samse Chipaklangsi Guwahati Municipal Board Commissioner Pen Dispur MLA Tumapan Pinpur Alo Kilo Dimoria Araratum Pen Thangnat Kaching by Mekkabe Lapen Kikhangdu Napita Sunapur Tamulikuchi along Solid Waste Management Project Mate Kiter Care Ahormuk Kivar Jadim Kasalam Japan Kachisik Bomalong Assam Tribal Sangha Dimoria District Arotum Ninkang Samse Chipaklangpon Lasoputhak Assam Tribal Sangha Karbi Student Union All Bodo Student Union Bodo Kachari Youth Student Union Lapen ATSU Dimoria Arotum Chingrum Rapetsi Assam Guwahati Municipal Board Commissioner Pen Dispur LAC MLA Tumapan Panongsi Pinpur Alo Kilo Pinpur Alo along Alang Litum Ke Jonga Tengke Tamulikuchi along Bangso Keter Ke Eradim Salam Det Pulote Radatum Kedo Kethak Penang Anakisum Doji Athe Tamulikuchi Ahawar along Kedo Tang Akor Haihui Penta Kisum Chichak Nang Bomno Lapenon Puthot Bangso Project a Bidon Thukok Pulote Amso Sisi Akisum Chitong Nangpo La sola tempe no gana pa chini ba la pueblo
Jong si sorkar jong si ratak dumping ground si ke bibor iji kurutang te nilitum lalu cere aso mane ke asu hin penke lasu bang ekroke la puson alam si ratu na bor iji kurutang te nilitum ansu se aro la ke bor iji pan mane ansu se rada pan nilitum laso alung kipa sutak ye pan nilitum sorkar alung kipa leji pan alam patu kokko lasi nilitum cuningri lo lucere aso pen mane ke asu hin pen nilitum cuningri lo je laso adima bangke ratamun pusi adima lo bangke kesu hin pen cuningri lam tikira peno ratak dumping ground bangke lenung le ratak bangke nilitum proile la puson yung si alang tung na bor iji tan nilitum ratak kidu ketak mane karbe khai saide na tuda karbe tu na ta karbe tu mena heja na tum pa kapre khide tu seta muni tum kidu yati mangjet ko Halapu tebok terai ongdong school college lapan se kachilang hem anparta ni hang ni rep ahawar pen ilongvet kido hanwe atumaphan asaplang ke ana boha mate goat laboratory center sitami do lasi lahai hui along ta thedung apisung chitong nang kokpo lasi bangso project monera tum boha kido de pina dimansi terek ponang pupusi pinpur alo along ki jom padupon yok তাৰ পিছত উদ্যোগ স্থাপন কৰা হোক দেখা যাব কিন্তু আজি যুগ যুগ ধৰি খিলঞ্জীয়াসকলে বসবাস কৰি থকা মাটিত তেওঁলোক আবণ্টন বিচাৰিছে কিন্তু পট্টন বিচাৰিছে যদিও আজিলৈ খিলঞ্জীয়া নামত এবিঘা মাটি চৰকাৰে কিন্তু পট্টন দিয়া দেখা যায় তাৰ পৰিৱৰ্তে এই য'ত দখলসকল শ বিঘা মাটি SSB ITP NI আদি প্ৰতিষ্ঠানক বা ব্যক্তিগত খণ্ড প্ৰতিষ্ঠানক তেওঁলোকে আবণ্টন দিয়া দেখা গৈছে গতিকে আমি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ Bangso Pinpur alo Dispur MLA pen Assam Municipal Board Commissioner along Kapali Japan Sunapur Circle Asaipu Aridengsi Pajodamlo News Text Report Karbenglong Live Di Mahasau District KSA lapen Karbenglong KSA angbong ajak dingklui pen kachitonglong leajok kidamtang pai ni phai krethok si arni Karbenglong pen KSA atum umrongso ahawar alongan kahumridam KSA Maipu Samson Teron ahin pen Japan se Kongchun bang Bishnu Teron milik lapen KSA klembang photnumta bangso kahumri damalong chitodun bangso hot KSA Maipu Samson Teron pen kaninji ponatengki kidamtang penangan arni pen umrongso KSA klembang phipen kachitonglong le ajok se nang kahumri pusi ninje pon Charlie song hote KSA tum pini umrongso ahawaralong umrongso KSA district committee tum pen interaction meet mate po chingki chingwai la so mai klaso jasimet pet nitum kabilo Charlie song hin pen dang nitum ko pini mediang no chipiklang yi phan la po phan kali la pen nitum mena personal la so alli ga chuen yi phan la so nitum kiwang kali ajak ding klui pen la dak kar student association di Mahasau lo tapi la tuma kidu kisu thak nitum communication gaps ke din chini tu ida rasong situ lasi ini apa Bangso kachitong damahot di Mahasau KSA Maipu Longsing Rongpi Kongchun bang Dhonsing Teron lapen KSA klembang phuklembang phetum chitong lonsi poho pen karcho sai sitami dengpon kachitong amai ke dohot KSA asong ke madu rachari asong alongta chingrom donang ni kaiketa angbongsi donangchi lapen methang ademak long ki 30 ke doje phan article 244A kapachunang jia banghenlo kenang sotlo pusi chethan ponenti Umrong sopan Linson Ronghang Karbenglong Live Government Boys Higher Secondary School Principal Benjamin Teranga Phikengkeng Puthot Ilitum Angbongpan Hamphang Asongja Inut nang Chakagdon Daklong Bangso a Corona War Penajok Ilitum Karbia Khayalong Penang an ke Thekireatum Apran Kidam nang dolo La Sojoini Jasimet Ilitum Karbia Khayaphan Thedung Akanahok Chitong Nanglong Karbenglong adangpi arnivang corona ke sokelonga phai ka chimit mea porhot non het thak Dipu Government Boys Higher Secondary School a principal Benjamin Terang arong chawaju aphi puthot aphi kengkeng hamphang asong jamate kene amaipu dorsing terang setami arong chawaju lo Chipar don ron pen lapuson ke thekire mate hamphang asong jatum ilitum angbong pen nangkawe don bama bangke ilitum Karbenglong araraphan puthot ningduk meme Abirta si nang do thukoklo Khai longri kapaklar pon japhan kedamtang arni break jama songalong chirabdun se
kacepaduk abang phu karlitang dorsing terang malaria akisopen covid-19 akiso ki unrapera jok alang liphan Diphu Medical College along si selang pon bomlo bonta pai ni phai kretrok arni ajo por phai nar ke ba por hot kopai ke lang no pen alang li bangso per the pen chi onang koklo alang li arong ka chawailam karjulong pen songklem ra pen jerpo jerpi do an parta don rap chini che thek do an atum ningduk chipi ponse akar jong chom rong me ki do don long pamni japhan arna ma hirjumi hangpi lapen arnikang samapor hot Diphu arong sobi prekja madimalong milur kaisi chikimu padupon News report Sarjib Kathar Karbenglong Live Diphu manja lapen Diphu lamding kachiling atowar kaselampon a company simplex atum kiklem kidam kasai or perfect lapen aporating pen towar kaselam kapatang te dada jok Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ningkang samse chepaklang se sorplot lo Kedamtang surihini rakre isyaning kanhot sorkar pen Karbenglong district ahempi Diphu arong sopi kachiling atowarta mesanangji pura krongni atowar kaselam japan simplex infrastructure limited atumapansi athika piponlo manjapen Diphu lapen Diphu pen lamding kachiling atowar ko an sikimi kaheno lake maduta chini horlo Simplex company atum kedamtang surihini rakre isyaning kanhot labangso krongni atowar kaselam pangcheng ponsi pining surihini ra inkoyaning kan anke ningkan serkepan nang plengtangno bonta Simplex company atum labangso atowar kaselam kapatang terek anparta kaselam tang atowar anta kiklem kedam kasai oi ajok kaheno thulap titia puthak Karbenglong Autonomous Council penchenglok hamphang asong atum penang an kahili dundolo Lason se ajak hampang asong atumke Simplex company atumapan labangso asai paklem long nang nelo puta abatai batai Karbenglong Autonomous Council apan tok jerpen lamhoi pipipon dolo Laso ting si Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pensitami prabjin lapen arona ting pen towar kaselam japan abatai batai hukum pipono bonta Simplex company atum madu aphanta alamar juji detsi towar kaselam abangke patang tereklo lapen kaselam tanganta kaheno da prangajok Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangta chichak dorsi kedamtang pai ni phai kretroksi arnia bangke Diphu pen manja da kachilenga towaralong humri dampen kelangchari padodamsi keklem kedam kasai oyang thek kelongdam lokajok ningkang samse chepaklangsi Simplex company apan sorplot lo Lapusona porhud MP Horan Singh be EM Amar Singh Tiso lapen PWD asai kam engineer atumta kelangchari hot chitongdon News Text Report Karbenglong Live Kedamtang pai ni phai cricket thamarni Assamia Protidin Abirta lo along kiklang abarim MLA Klengdun ingti BJP asong along kachipok don Japan chisik chedang bom lupu alam ke ahok kalipuse bokajan amithang ahemalong kepha pherangke amailong chethanpon Abarim MLA Klengdun ingti ke BJP asong along pen ratchari asai Klengdun jipuke kamatha memi alam kali Klengdun ingtika chethana tengke nilipo MP Barim Biren Singh ingtia kayo hot penta Congress asong along se do thip lapen non nisitame Congress asong along se do thip pensi Congress asong apan sayamo do anta ki claim japan se kengkam chijarponji non kebanji MLA kilika hot song ticket long tame long letame thangnat ningke ojia sonabe sitami Congress along se doji buse ningje thip যোগদান কৰিব বুলি এনেকা কিবা লিখা হৈছিলে এটা মই সেই আৰ্টিকলৰ ওপৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যোনটো লিখিছে এইবিলাক চব বেছলেছ ইহঁতৰ মানে একো প্ৰুফ নাই আৰু মানে যোনেই এইটো লিখিছে ইহঁতৰ এটা পলিটিকেলি মটিভেটেড বস্তু এইটো লিখা হৈছে যাতে মই কংগ্ৰেছৰ যোৱা মানে বিজেপিৰ যোৱাটো মোৰ একো মানে লাভ নহ'ব মানে মোৰ কথাই নাই মোৰ লাইটো হা কালি যোনটো কংগ্ৰেছৰ ক'ৰ কমিটি হ'ব সিহঁতক মোৰ দেউতা বেৰেঞ্চি ইণ্টিকানা মাতা হৈছে আৰু তেখেতে এতিয়াও মানে ষ্টেটৰ চিলেকশ্যন কমিটিৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হৈছে আজিলৈকে হা এতিয়া মই বিজেপি যোৱা একো মানে দৰকাৰ নাই আৰু এইটো কেতিয়াও মই নাযাওঁ মোক টিকেট দিয়ক মানে দিয়ক এইটোতো মই তথাপিও মই কংগ্ৰেছলৈ থাকিম Lasi kedamtang arni kiklang alam laki amo ke bang alam lasi madu tami lason ahok he alam kapache thangtap te deja phansik tuning ripondo monon phi madu apherang ketame ahok alam langpame tarlip pame pensi kapak langpon japan tuning ripado bokajan panananterang Karbenglong Live Pini Adap Abirta ke lopon sekang toniklo dome thangmi kardom